Oke, kan ngomong ikut aja. Ani Google AdSense pin. Soalnya rock no belai ke hambai, tambah karena belai ke sapur di taman bagai. Lalu guys, saya hendak sekolah nari blog kafe nunggu kam tunggu nih, kan mau kamu nong ketabu ke fung, wati wai tunggu ini Saturday. Oke, ang ketabu ani gari selamu tunggu, di payment bagai campur bazar. Nanti ani gari selamu tunggu di payment ni. Belai ke overload no nata overload lama hamia mon bagai lift by thaka mo lift change khai tongo tabung no another call sapoyo ani Google AdSense pin shop by kakne post office ni borok pun khayo kang tabu gari sinambai kang ang abuna hanai abuna hare school tai sapena student ong na hana bagai so inai to nengke je tabu ani tulo kotam subscribe please subscribe khai ding ke video tala ke jong like khai ding nong ni hamjong wai kini ani Google AdSense pin shop by ka belai ke hamai nong hai kan support khai tong na no tebo ang nong ni support by no tebo kutu kanai kenai jong ni sai oi almost tepa baka ta fitting khai tongo mane lip ketal tepa ka tabo fitting khai tongo le regis tong khangke an Google AdSense pin shop man na hana bagai so ongke rock no belai ke hambai tambah karena belai ke support di taman bagai nong an channel support khai tongo ba ang tini hai jarawa an channel monetization ka jai background no ignore khai di wati wai tongo satung mama ni pen rok salam jaga bo satung rok haya bagai wati wai tongo bagai no bisingo lama tongkha ke mia ang ani gari sam tongpro jong Adios amigo, powering off. mia ang jongpro bazar ani gari live by ang gari sam tongpro post office ni borok khorsa ano mane aro samung khane phone khaika gangke phone khai ani Google AdSense pin shop khaika ni sawo gang belai khano tongthogui thaka gari hamyen bagai mane bukha tongphiyang tongmani bagai bukha tongphiyang tongmani ta ge chini ang saja kinani no mane da aurun nei da runan tabin bung khai ke bo bar suja gani Google AdSense ang apro apply khai pro ani phone number jalgia phone number jalgia ke age da aurun bor aro thangka ke nukha mane bono saka post office ni borok ke bano phone khai ka ang doa ko ang khaine gari sinabai pai khaine saka ke borok ang gari sinamle nai ke yang ani te khai jaga thama bo jorang tongkha amon bagai ang da runo ti phai di lama ding jora hanai ang thanglia post office bon ti ri phaika bono belai hambai ani Google AdSense pin ano phai ri phaimon bagai ka ang ngomoi ko nai di ani Google AdSense pin sopaika di ang tep sakang apply khaima kambat ang apply khaima ni amo verify ding ya mane success nya ta success yang tongkha ang wasu saimia puля ani YouTube channel monetization ngai Google AdSense pin bai apply khaima ni rok ba ang wasu kan sia ba amon bagai ang puля khaipuru kang kisal leri thaka mai chaya apuru chali ta amon bagai ang taisa YouTube rogo nai sirengka naya ku taisa ang apply khaipika apply khaima ni ya ko finally sokpaika mia ang mia to video pura complete family ang ketini mia to Saturday ketini Sunday ang video khaika ang bang unbox khai ko unbox khai pa nang wat hai pa nang apply khai verify khai ka kambang ke ko yang bisin ke pin nung tongo ang hai pa no tabu nong no chiri phurung nai unbox khai phurung nai ke tabu unbox khai tonga follow ba ka okay koro your pin number of ni tongo lagi abo phunukpan an pin phunukpan ko nung ya nong ni abo jani ja pin aba haino baksa ke blur khai ruo okay ang je saima mate kha abo jani ja pin sop ma abo pun daga tai oi ga apply yang saima no okay haikeno nong no tebo hambai namus tongo haikena no support khai tong ni tebo plan simi tabuk sajora tebo support khai tong ni and jotono nang hamjang manchi baya pharo ke tebo anu kusu kana bo tebo support khai tong ni ang
ani content rok hamya pano ang tebo kaham khaina bo try khainai kam chung sinai tebo buskang saro aro support khai tuni ani video rok nai tungdi kitin baya sunung sinai ani Google AdSense unbox khaimani video bahing jaka comment khai seman noro ke salagi tongkha like khai di ke tak ban channel kotal ko please subscribe khai kelani nong support nangwang nong support ji kuju kanai gan hai malai fa next vlog joto kahum khetong we love you all.